Bagi khubor ka bate si TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. USPCT ba Herbert penyai Kongor, hakajing keren bekilar patai kubor layatho, bakajing jai Dung Tari Mawlai menhenin kemit, kedigajing Shoh yadat kabas Sdang Naduh kapor Mynstep, ya kabagi Pulit kimio jingtip AA, hendai day menmit bla pentip syaki Pulit baklaran gajing mensau beriuru. USP layatho bagi Pulit telah register kes bat kajing tokit kedang yat, bat hadut mentah kimbat kem ya ubru berang ketiban Dung Tari. Ulang berkadang kajing Shoh kebalaya bongot kum taki Pulit kidang tokit benya. Dia katu kari kajing ya Shoh ang ar kengon ki long i family kan long ye jika sedang Naduh Mynstep kajing Shoh an ringi kampat yo information bagadan mata kajing jam Mynstep mo nama gila ya don kajing kelumaran tu dia hadian betul mene damit pada statement yo ka information tu bagadan sagani koi kajing Shoh yang kadang continue sa tu kajing Shoh dia hadian betul ni sa officer na po Mawlai PS night officer la urut ula leceh katu kajaka bantam ni katu di hadian lapoi hang tu lalaba keladon sia kata kajing Shoh aba we ba steng robot konsep mo ba sauce nam la mensau la naga keti kajing but kini ga jingjar ki amul jahapo Mawlai normally timan dia kini ki mentangi dang penyat ya yu kes ni register ya kes tu penyat kajing toket tigi abun ki involve ka long bo family kan itu ka mata ki dang yat ki toket hadu matang yang empat ya yo mah kata kai yu Ray, kumtang ni pada nak kalian kajong ni tingin hapan ni, ya yang investigation ni lah, ya yang lah yo bau ni baru lah mensah, nah ini serius sih ya kan ini kes, hadu mentah kita yu, patkan lah. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.